Parliament ki nongjum mifam gi ngasi ani Subhanamitasu Manipur gi matang da charang na bathokre Lok Sabha madi Rajya Sabha ni makki mifam July 13 de thokre Manipur kadna bagitamak lawgadaba freedom sing asawba pendaba masung emotion na mangoy na daga lawgum si haina Kokomi ki coordinator Jitendra Ningomba na fong dorakle Amasong nongpok sakmaida nupi ani bukhonggoy na bagitawong yaning de nupi kunaybo ikay kum nabutlo hay bakpalaw da tongan ba mafam sing da wakat mi fam sing chatakre